Jesu Kristu athi lesisikiso sekuthambama kwalelanga lalamhlanjena sicalelwa uhambo lethu bazalwane mhla ka5 March nga Ash Wednesday noma ngelusuku lwesithathu lwenlotha. Lolu hambo lwethu ke luhambo loluthe akusilo nje luhambo lolufishane kodwa luhambo loluthe lolufaka phakathi ushintshwa kwempilo yemuntu. I don't know umkhohleliswa yini manje. Luhambo loluthe lolufaka phakathi ushintsha lokuthinte lokufuna ukuthi kwenteke empilweni yemKristu okanye empilweni yemuntu. So ke umlona loyo uyadi kwekuthi yena ufuna uNkulunkulu amqele ashintshe kukuphi. Yini lekufanele ukuthi uNkulunkulu akuside uguquke kuyo kude longadi ukuthi mina ngibuthakathaka ngala and ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angendele umusa kuloko. Lamalanga labekiwe langa kahle abekelwe ukuthi kunekwenteka ukuthi kuyawushaya leso sikhathi leso lesibekiwe kube ngempela selukhona lushintsho ngaphakathi empilweni yakho. Lolu hambo loluke luhambo lokuthi hlola, luhambo lwe-self examination, self introspection, and it calls for a person to look from within and see those things that are not of God and uproot them and destroy them. The things that bring about some hindrances between me and my God. This is the time that we say, let it be destroyed. And akusiko nje kuzila kudla, uzila nemikhutsana yakho. Kungabe kuthanda hleba, ukhuluma tindzaba tebantu, kungathandzi labanye, ufuna kuphindisela, kuba arrogant, lokuya nalokuya, kunengakhulu lokungakwenta ugcine ufikile kuleso sigaba leso. Kodwa lokubheka kakhulu bazalwane ukuthi mlona loyo akatibuke kwekuthi nguphi la khona my house need to be put in order and start working on it. So bazalwane dinengi letinye taletinto sibona abantu labasinyathele, sibona abantu labathatha advantage of us. Kodwa asewutibuka ukuthi lona unginyathela nje lwami lonyawo lokuphi, lona uthatha advantage kimi nje mina ngingakuphi naye. Asewutibuke your position psychologically, spiritually, physically. And if I say physical, it involves a number of things. So ke bazalwane ngithi angendlule nje kuloko ngikusho ngoba angeke kungisite ukugijima ngijakele empili ngishiye lengqwana lengiyona imqoka kakhulu kulolu hambo wekuthi is the journey of self examination, self introspection. Let us pray. Sithandaza egameni laNkulunkulu yise nendvodzana nomoya ngcwele. Amen. Nkulunkulu babe lomakathe
wadala izulu nemhlaba nelwandle nako konke, wasenta ngamfanonye nawe. Ungusimakathe ligama lakho, uyindvodza yempi. Siyabonga babe, sibonga ukuthi sibe kunathi isikhathi nasi. Akusiso nje isikhathi sekuzila kuhla phese, kodwa isikhathi lesimqokwa sokuthi imikhuba lesenta singabi kahle, singabi nebudlelwane nawe, sithi lumule kuyo. Ikakhulukade Nkosi lemkhuba yokuthi sisolela abanye bantu ngetintfo letitsite singakadibuki thine. Lemikhutshana Nkosi leyisikanda seyisibeke ekuthenini kube khona abantu laba bangema victims of circumstances because of our own shortcoming. Lord, help me, help us. Uthi ngivuleke emehlo ami, nabani ivuleke emehlo akhe. Sibone Nkosi, sibese siyalungisa, bebone bese ngiyalungisa. La ngingakenti kahle khona. Ngiyathandaza ke Nkosi, sangena kulesikhathi ngena namoya ongcwele. Ngelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sithi hlole sivume emaphutha ethu. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyathi thoba, siyavuma ukuthi isonile kuwe. Kuliqala lethu. Ngonile ngekuqabanga, nangekukhuluma, nangekwenda, nangekungakwendi lebekufanele ngikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu, ngithethelele konke lesekwenzile. Ungente ngukhonte ngekhamba lokusha, kude ligama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla, hawukele tsebele tontam, gcine philelo kunini nanini, ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Singena ke bangcwele etifundweni letiholwa lihubo lalamuhla bazalwane, lekulihubo 17, lihubo lalesikhathi sanzambama, lihubo 17. Sifunda kusukela ke kuverse 1. Awusimakathe, ase ulalele kunxusa kwami lokumsulwa. Beka indlebe yakho emthandazweni wami, lophuma emlonyeni lode inkohliso. Kwehlulelwa kwami akuvele kuwe, emehlo akho abuke lokulungile. Uvivinye inhlitiyo yami, wangivakashela ude ngihlolisisa ebusuku. Nome ngiqabange lokubi, kodwa umlomo wami awuzange ukhulume lokubi. Maqondana nemisebenzi yebantu, mine ngidikathe ngekulalela libeli. Nginxusa kuwe, ngobe wena uNkulunkulu utamphendula. Beka indlebe yakho ulalele emavi ami. Khombisa ubonakalise umsa wakho lomangalisako. Wena ungumsindisi walabo labathi nababaleka etitheni tabo bede kuwe njengesiphephelo sabo. Ngilondolote
njengehlavu yeliso lakho. Ungivikele kulababi labangihlaselako naseditheni tami lese tingidungeleta. Tinhlitiyo tabo atinazihawu, imilomo yabo ikhuluma kutikabatisa kodwa. Noma siyaphi bayazihaqa, emehlo abo bawabhekise ngakithi kuthi basiwise. Banjengelibhubesi lelifuna kubamba inyamatane, bafana neliwundlwana lelibhubesi lelibhaqe etindzaweni letisithele. Vuka simakadze, hlangabeta lomubi umlahle phansi, sindisa umphefumulo wami kuye ngenkemba yakho. Simakadze ngephule ngesandla sakho etandleni talabagungubele ngetindo talomhlaba. Bajezise ngekuhlupheka lo babekele kona, shangathi kungenela bona kanye nebantu babo, kwendlulele nakubatukulu bebatukulu babo. Mineke ngiyawubona buso bakho, ngobe ngilolungile. Mhlazana ngivuka ngiyakweneliswa bukhona bakho. Akuthunyiswe uyise nendodzana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawufunda sifundo lesiphuma eTestamenteni lelitsala sibhaliwe encwadini yemprofethi Ezekiel. Prophet Ezekiel chapter 18. Sitawuqala kufunda khona kuverse 1 kuya kuverse 4. Sitawuqala kufunda kuverse 1 kuya kuverse 4, then 25 to verse 1 to 4, 25 to 32. Livi lasimakadze lefika kimi lathi, nisho kuthini nine bantu nanisuke niqaphunele saka eveni lema-Israyeli lesithi, boyise badla emagelebisi lamunyu bese kuthi ematinyo ebantwana aphathini. Inkosi simakadze ithi, ngifunga saka lapha ka-Israyeli, ngobe wonke umuntu lophefumulako wami, uyise kanye nendodzana yakhe, uyise kanye nemsa wakhe, yaka-Israyeli, ayikalungile indlela yami. Angithi tindlela tenu letingakalungi. Nangabe umuntu lonebuqotho aguquka ekulungeni kwakhe ende sono, uyawusifela, uyawufa ngenxa yesono lasentile yena. Kodwa nangabe umuntu lomubi aguquka ebubini bakhe labentile ende lo kuqotho nalokulungile, lowo uyawusindisa impilo yakhe. Ngenxa yokuthi atinake tonke tono takhe labesa entile, aguquke kuto, lo ngempela uyawuphila angeke afe. Nokho indlu yaka-Israyeli ithi, indlela yasimakadze ayikalungi. Atikalungini tindlela tami ninendlu yaka-Israyeli. Akusito tindlela tenu yini letingakalungi.
ngawo ke wena ndlu yaka-Israyeli ngiyawukwehlulela ngilona lowo ngekwetindlela takhe kusho inkosi Simakade. Phendvukani guqukani kuto tonke tiphambuko tenu khona ke sono senu ngeke sibe kufa kwenu. Titsitseni kuto tonke leto tono tenu lebese nitentile nithole inhlitiyo lensha nemoya lomusha. Nitawufelani nje ninendlu yaka-Israyeli ngobe angijabuli ngekufa kwanome ngubani. Phendukani nitewuphila kusho inkosi Simakade. Akuthunyiswa. I'm sorry. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yaJohane umvangeli chapter 1 verse 35 to 42. Ngakusasa futhi Johane abeme kanye nebafundzi bakhe lababili. Wabona Jesu atihambela nje wathi, bukani nalo liwundu laNkulunkulu. Bafundzi lababili labamuva nakakhulumako besuka balandzela Jesu. Jesu wathi uyaguquka wababona bamlandzela. Wababuta wathi, nifunani? Bamphendula bathi, Rabi, lokusho ukuthi mfundisi. Uhlalaphi? Wabaphendula wathi, utani nitewubona. Ngawo ke base bayeda bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa kwakungabali awa lesine ntsambama. Lomunye walabafundzi lababili labeva Johane akhuluma base bahamba na Jesu bekungu-Andreya umnakabo Petro. Yena wathola kuqala umnakabo Simon wathi kuye, sesimtholile Mesaya. Leli bizo lisho ukuthi Kristu. Wamyisa kuJesu. Jesu wambuka wathi, wena unguSimon umsawa Johane. Libito lakho sekutawuba nguKephas. Leli bizo lisho ukuthi Petro lidvala. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela ke ukuthi kulomzuzwana lo sesike siphinde sibuye emkhulekweni sibonge. Nkosi siyabonga live lakho selifundiwe Nkosi kule ndawo. Lilive Nkosi lekuphila, lilive Nkosi lemandla, lilive uNkulunkulu lelisikhumbuda indlela losinakekela ngayo. Khuluma Nkosi kuze kuthi thine siphile. Kulesikhathi Nkosi lesikiso, time of being penitent, time of self-introspection. Help us, Holy Spirit, to enlighten all the dark places in our hearts so as to clean them so that we get ready to welcome Christ when he comes. Amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele, sitawubiyela laphaya ku-Ezekiel. Sitawubiyela laphaya ku-Ezekiel chapter 1. Chapter 18. Siqale kufunda verse 1 sehla nalo. Now asesike sithole umqondo waNkulunkulu ukuthi uthini uthini umbhalo kithi.
lapha sibona kuyavela ukuthi kungumsebenzi noma kungumthwalo okanye kuyinkonzo yemphefumulo wangamunye ngamunye kwekuthi atilungiselele ukuthi uyawuphethe laphi. Akusiko ngelibandla lakho, akusiko ngefamily yakho, akusiko ngelive lakho, akusiko ngecontinent yakho, kodwa kungumsebenzi wakho. It is your responsibility as an individual soul to see how you will end. So ke mlona loyo ufuna ukuthi atiqabangele ukuthi utawuma phambi kwaNkulunkulu atiphendulele yena. Lapha sibona kuphendulwana sisaka lebe sivamile ukuthi boyise badla emagelebisi ematinyo ebantwana ase ayabanika. That was a false proverb lebe bayikhotha. And bese isebenza esikhathi lesithe uyavela ke Hezekiya uthi kuyanqamuka lokho kuyaphela, anisawusikhotha anisawusisho leso saka leso. Uthi nisho kuthini ninendlu yaka Israyeli nanikhotha lesaka lesi? uNkulunkulu ukhuluma ubhekise kubaka Israyeli ngalesaka lebesivamile sisetshenziswa ngemaJuda kulesikhathi saEzekiel. Kuyavela ke la sifunda khona ukuthi ngumphefumulo wemuntu lowonako lo uyabhekana nesijeziso saNkulunkulu. Kuphinde uyakuveta na Jeremiah chapter 31 verse 29 to 30 where kunglo mphefumulo walonako kuJeremiah chapter 31 verse 29 to 30 akusiko ngaboyise. Aphinde futhi chapter 5 verse 7 naye aveta ukuthi kungalo mphefumulo lowonako lona loyawujeziswa. uNkulunkulu akanawujezisa bantu labangaboni ngebantu labonile. Umuntu utawuthi thwalela sakhe sono noma sakhe sijeziso. Lapha ke siyabona ukuthi bo Jeremiah nabo Ezekiel baphendula that glitch saka lesisetshenziswako kanti sesi out of context. Siqhubeke esime phambi kwaNkulunkulu noma phambi kwelifa laNkulunkulu sibe yi-reason for their argument. Yinto lesishanyelwa ikhishelwa ngaphandle. Lokuthi bobabe badla emagelebisi ematinyo ebantwana abese ayabanika noma abese ayaphathima. Le saka lesi sasitshetshenziswa njenge protest. Uyababona abantu nabangabe kukhona into leti ngabaphathi kahle babese bangena emgwaqweni bayashuka ekuthiwa ba protesta labantu laba bane complain kunento labafuna kuyibeka labangaphathekanga kahle ngayo. So ke lapha ingathi bekusetshenziswa lesaka ukuthi asikaphatheki kahle thine ngaloko nangaloko. So kuyavela ukuthi ngumqondo lona lowawukhona kuleso sive lebesiphila noma kuleso situkulwane lebesiphila ngaleso sikhathi kwekuthi thine ingathi la asikaphatheki kahle. Akukasebenzi umthetho oqotho la, akukasebenzi ijustice. Thina lapha sipanishelwa tono dabo babe leni lana kona bobabe sefuna ukuthi kushaye thina. And umbuto uthi kungadla loya into lemunyu bese kutobanika anamatini. Kwaye kwenteka kuphi lokho? Ngoba ngumuntu lobambe umlilo
lova kusha ashiswa kulowo mlilo loyo. So uyabona ukuthi lesaka lesa sisetshenziswa la manje sikhuluma nje amaqiniso sasingekho emthethweni. Kwakufanele ukuthi babuye ukuthi nabo babe phela nabo babuva lobumunyu nawo ematinya abo aphadima nabadla lo. So ke lana lesaka lesi siletha umqondo lothi le tinto leti ngathi the materialistic things tanga lezo sikhathi letathi faka khona doctrine lethi letinto angeke saguquka lesifundiso sithi kude lokuyawuguquka letinto setiyawuma kanje kuze kube nini nanini. And kulukhuni kuphunyuka ngoba ngisho nemhlaba lesiphila kuwo letinto uthi bhabhathise wathi qilisa ukuthi setiyawaqhuba tiphile ngalendlela kuhanjwe ngalendlela le. Uyabona ke lokhu kwakwenta lo moya wabo ube nebuhlungu, ube nebumunyu, ube nenzondo, uphinde ufanele ukuthi lo moya wabo so paralyzed ngalabanye amagama. Kwakubenda labantu babebede lithemba nabakhotha lesaka lesi sasiqeda lithemba ngokuthi similise lithemba. Lesaka sesibenda babebantu labangathi lesingathi beNkulunkulu, bantu labanganaNkulunkulu. Kuthi angibude nje ukuthi ingabe dingaki taka lesisebenzisako letiqeda lithemba nalethi senda singamboni uNkulunkulu ngaleso sikhathi leso. So lapha sibona Jeremiah bana Ezekiel batosebenta kunababantu lengathi bebana nasi sifundo lesasi poisonous, sasi disastrous, sasi limata. And silimata nje siletha ukuthi uyathi lento noma siyentana angeke sashintsha la. And lokho kwakubebenta labantu babe irresponsible kude lesingakwenda sale siyekela nje into etinje tibe nje dilime tiyejene. Uma ngabe sikubuka lo usiletha ngathini ekutheni siqondane ngqo nemnyango la khona kublenywa khona lesa situkulwane lesa sengcile lesitulwane lesidala. Bebangathi yebo kona sona kodwa lokhu lethe nikwenta nine akusiko ngathi sengini lenta lokho. Lokho ukuthi ngalabanye amagama kungaba khona ukuthi tinto tonakele umbutho uthi wena ke wentani kulungisa letinto lesetonakele. Ungabe selokhu ufuqela lemuva kwekuthi bobani bentani disale sotibuka wena ukuthi wena ke kulesigaba lesilo sokuthi so wenteni wena. And kube bede lokho ukuthi bazalwane sigcine sesi accuse noma sesibeka uNkulunkulu uqala ngetinto letentekile noma lenathi sithi imbandzakanya kito. Ngishito itolo ngathi kuke kwenteke uhambe endleleni lematima lelukhuni la khona utibuta khona uthi uma ngabe uNkulunkulu amkhulu anemandla onke ukuvumelelana lo ukuyekelelelana lo nathi ke that is a wrong questioning and that is a wrong attitude. Instead kufuna ubone lokuthi ngonile ngilala khona nje kungoba ngonile ngiphumile emgomeni ngagijima ngaphandle ngalahleka. Kufuna uthi bone wena ukuthi you have been or you have gone astray. So ke asingam accuse uNkulunkulu ngenxa yetento tethu noma yetinto lesitentile. Nanamuhla kukhona abantu abasasebenzisa lesaka lebesetshenziswa ngilaba ukuthi boyise badla emagelebisi ematinyo ebantwana
ayabanika. Usebenzisa lesisho lesi labanye zasisho aqabanga ukuthi siliqiniso ngoba leso sisho leso kumbe siyamfavor noma sikhuluma lokuthide. Emaqinisweni laphelele noma leso sisho singashiwo siphindwe emahlandla langakanani singemanga emanga noma ungawaphinda kangakanani soloku waphinda inkinga yawo ke manga abantu abaningi labaqamba emanga ngeke notice bayehluleka kuwaphinda emanga abo. Umuntu uyawakhuluma lamanga langa nazo uyabuya mbuda sawusho lokunye soyaphampalaza soyehluleka ngaliqiniso lima liliqiniso nje aliphampalati. So emanga ngemanga noma ungawakhoyina kangakanani uwetame kanjani kodwa emanga ayawuhlala angemanga nje. Siyabonga uZungungwenya siyambona. Emanga ayawuhlala angemanga nje. Lenye info uyabona emanga akanje abane side linye lelingathi leleqiniso khona la kuwo lelinye side vele lingemanga. Bantu labakhuluma emanga likhona liqiniso lelinqane kulamanga. Kodwa mawuthi uyakulandzela lenkulumo ayisilo qiniso. Uyabona mawungene eboxini thatha ifungo enkantolo abese lona uyayibeka lendzaba uvela ukuthi uyathi ngilo leqiniso but lana lesimiso sakhona sithi asukulungisa uthi nje lokho ngemanga lokho angwathi ngoba emanga afaka a bit of truth and a lot of lamanga. So uvele uthi angwadi lokho. So ke lesisho lesi sasinemanga lamanengi liqiniso lona lalikhona ukuthi bobabe phela kukhona labone khona kodwa na lokunengi kwase kungikwenta kwabo lokwakungesiko lobekhambisana netimiso taNkulunkulu. Lokhu ke ukuthi bakhulume lesakha lesi bebetama kubalekela irresponsibility. Excuse me. Uyayikhumbula lendvodza leyathi hey ngiyathi wena uvuna la ungazange uhlanyele khona ubutha nala ungazange usakathe khona. Yebo liqiniso uNkulunkulu can do anything but bekabalekela irresponsibility yekusebenta asebenzise talenta lebekanikwe lo. So ke kubaleka sizame kubaleka sibaleke sibhaqe sifune ukufihla sono sethu ukuthi alanga la khona siyawusifumana khona. So akunawusisita lokhu sisende ama protest kwekuthi singede sajeziswa ngoba uNkulunkulu akanawusijezisela lokhu yakwabo babemkhulu utosijezisela lokhu kwethu ukuthi akwendi nganike wena nobefanele ukwende. Bobabe badla emagelebisi besakha lesibesizama ku-expressa nekupromota something lebe ngathi kungumqondo wawuphophula ukuthi akuvakale kusikeleleke kubhame wonke umuntu ayibone lento umqondo lona lo wawukhona lewawuphophula ngaleso sikhathi lo wathi uNkulunkulu akakalungi. This God is unfair. Wawusho njalo lo mqondo walesakha uthi God is unfair and unfair but unfair ngoba ufuna ukusipanishela tono dabo babe thine lesingadeserve ukuthi singapanishelwa tona leto tono ngoba kwenta abo babe letinto kufanele uNkulunkulu apanishe abo babe. Usipanishela noma usijezisela thine situkulwane sanamuhla ngoba kufanele uJesu sebobabe. Wawusho sasisho njalo ke lesakha sithi nasithi bobabe badla emagelebisi lamunye waze phantima ematinyo ethu thina bantwana. Why God didn't give them as they deserve? Uyabona ke laba njalo ngitshito nje there is a bit of truth and lokune
lapha siyabona ukuthi kuloko bebakukhotha noma bebakwakha ngalamanye amagama kulendlela bebakha benda ngayo la bebasebenzisa lesaka lesinepubi noma ngaloko lokhu sembhalweni wa-Exodus into babese bayitwista umuntu wemanga lo lapha bebatwista nali livi la uNkulunkulu leli ku Exodus chapter 20 verse 4 kuya lapha yana ku 6 Exodus chapter 20 batwista ke khona nang verse 4 kuya ku 6 lothi ungatendele isithixo noma umfanekiso walokusezulwini etulu noma lokusemhlabeni phansi noma walokusemantini ngaphansi kwemhlaba ungasikhonti noma usikhothame ngobe mina simakathi uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu lonesikhwele labo labangitonzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantu babo besitukulwane sesithathu nesesine kodwa labangithandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etitukulwaneni nasetitukulwaneni netitukulwane da yes so ke lapha ke batwista lenkulumo yaNkulunkulu bathi uyabona siyehluleka thine kwenta lokho ngoba bobabe uthi wena evini lakho wehlisela sijeziso etukwetitukulwane letitukulwane kulaba kutonzako so ke sisafarisha ngenqabo baba ukuthi sekwehla lokho is a generational curse njengoba namuhla sisho nje ukuthi awulezi siqalekiso lesisuka le soloku siyalandzela uthi ke uNkulunkulu lapha yena ubhekana nemuntu lonako angeke baze baviswe buhlungu noma behlulelwe noma bajeziswe ngenxa yetono yaboyise kwesibili kuyena lo Exodus chapter 20 verse 5 to 6 ukhuluma lapona kukhula khona le disaster yokuthi anenti kahle kuyanqwabelana kuyakhula uma ngabe lesitulwane lesi asenti kahle kuba kulesono lesi sibe sihlala etwalesi nalesinye etwalesi nalesinye etwalesi lokho ukuthi ngalamanye amagama kukhula ijudgment kukhula tono uma ngabe abantu bangafuni kuphenduka kanti na uphenduka uyatinqamula kule generational curse kulesiqalekiso leseloku silandzela sisuka lemuva na Jesu uyikhulumile lenzaba kuMateyu chapter 23 verse 35 kuya 36 la khona akhuluma nawa emagama Jesu athi that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zachariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Shortly, I say to you, all these things will come upon this generation. Lokhu buhlungu ke lana uJesu uthi uma ngabe wona wena namuhla utobalelwa ngisho ingadi yaAbela ethi kwakho longazange sewumbulala kubalelwa ngisho naye ingadi yaZachariah lo wabulawa between the sacred place and the hall and the altar. Now lokusho ukuthi ngalamanye amagama uma ngabe uyona yathi ukuthi ulayisha tono longazange sewutende tibalelwa ethi kwakho kungako kumqoka kwekuthi siphenduke sithi breaker that kind of generational or maintenance of sibese siyabuya senta nokuhle
uma besenta lokuhle sibalwa ukuthi sikwente kusukela leqaleni kuya leqineni noma ngikwenta njalo lokuhle ngiyaphenduka etolweni tami ngikwenta njalo ngiyafa ngibalwa ukuthi ngente lokhu uNkulunkulu akakwemu search for the Israelites so sengiyakwemukela uNkulunkulu akahambi ngepopularity ukuthi bangaki labashilo nawe ujoyina evesini akahambi ngalo ndlela uNkulunkulu lokhu kwakuyi popular media or lokho kusetshenziswa ngalezo sikhathi leso abantu nabendlulisa imilayeto enjanjani kusetshenziswe taka kwakulula kodwa uNkulunkulu uthumela abaprofeti bakhe utawukondema and ukondema lokho ukuthi lento lena ayisiyusebenza uthi abalethe lo myalo labaprofeti bakhe lo myalo utawu-expose lamanga lo myalo utawuletha impendulo ukuthi hayibo musani kwenta lokho nayi impendulo yalo lokwento aboyihlomkhulu akusiko kwenu lo myalo uletha ukuthi laba prophet batokhuluma against that prophet uNkulunkulu lothumela ukuthi akutakwenziwa lokho noma akukhulunywe lokho ba prophet bakhe bakhondeme into lebekade ipophula so ke into noma ngabe ipophula yenziwa abantu bonke esontweni yenziwa abantu bonke emsebenzini yathi ukuthi God is never in the popularity but is in his word lapha ke siyabona impendulo noma i-answer yale proverb lengasilo liqiniso uthi uNkulunkulu wonke umphefumulo ngewami behold all souls are mine uNkulunkulu nakaqala lokuphendula le false prophet lesaga semanga leklishi yemanga uthi wonke umphefumulo ngewakhe wenta i-declaration uNkulunkulu uyenta uyibeke baleni uyenta iba mqoka iba umgogodlo ukuthi wonke umphefumulo wakhe uNkulunkulu so imiphefumulo yonke ngingathi ibelonga kuNkulunkulu kungaba umphefumulo wababe noma umphefumulo wabantwana lo umphefumulo kude lo nelungelo kodwa umphefumulo ngawuthola ngababe ngikhona nje ngikhona ngababe noma ngamake uthi uNkulunkulu uhlema umphefumulo as an individual ukuthi yonke lemphefumulo ngeyami kude babe noma make lo nika umphefumulo ubuya kuNkulunkulu so ke Israel naka complaina beke zama kubalekela ema consequences esono sakhe noma imthelela noma eloko lebektamehlela uNkulunkulu unika ke isiqiniseko ukuthi yena unemagunya ethi kwayo yonke imiphefumulo lekhona emhlabeni ngalamanye amagama uNkulunkulu uyinkosi yemiphefumulo yonke yebantu labaphila emhlabeni noma bathi bayakholwa noma bakholwa kodwa uNkulunkulu nguye lone authority over imiphefumulo yabo bantu noma ngilabafa katheni noma ngilabasatodala yonke leyo phefumulo leyo yaNkulunkulu uNkulunkulu ungumthombo wayo yonke indalo konke lokuphila emhlabeni lokudalwa emhlabeni kusuka kuNkulunkulu kumunyuka kuNkulunkulu and uNkulunkulu lo sinika impilo is God who sustains our life impilo yethu ayibuyi nje noma ngabe ngikuphi kodwa uNkulunkulu lo sustaina lempilo ngokuthi aqhubeke njalo asiphefumulela noma ungambona kuphefumulela yathi ukuthi noma ngabe uyokweba noma uyobulala noma uyahleba uNkulunkulu nguye lo kuphefumulelako manje ukuthi wena usebenzisa kabi la ukusebenzisa khona lento yaNkulunkulu so ke uma ngabe singathi nje sehlayehle kancane singene kuletinto leti lengikhuluma ngayo singathi kumqoka ukuthi
yonke imiphefumulo siklemele uNkulunkulu. Kungabe nje ukuthi siyayiqelela esibindi lokuthi lo mphefumulo lolo la kuwe wena waNkulunkulu ukusho ngesibindi lokho uthi lo mphefumulo lokumuntu waNkulunkulu. Uyabona kungaba imphefumulo yebantu labase-Afrika, wonke umuntu lose-Afrika umphefumulo lanawo waNkulunkulu. Kungaba umphefumulo webantu aba-overseas in the European countries, still waNkulunkulu. Noma ngabe ungumKristu lo mphefumulo lola kuwe waNkulunkulu, noma ngabe udonsa kanzima lo mphefumulo lola kuwe waNkulunkulu, noma ngabe uselusizini, you are sorrowing in life, yathi uthi lo mphefumulo lo lapha kuwe waNkulunkulu, noma uyona udla sono usidla ngefork and knife sono, lo mphefumulo lodla ngawo lesono waNkulunkulu. So ke wonke umuntu ngalelinye la uyawuguma phambi kwaNkulunkulu, noma ngabe ungubani, noma ngabe bowubona kuya enkonzweni, noma ngabe bongakubona, noma ngabe bowusimoshi, uyawuguma phambi kwaNkulunkulu ulanze kwekuthi umphefumulo waNkulunkulu usebenzise njani usaphila emhlabeni. Oh ntomkayise, umkhaya wami lishiselo lelo. Uyawuguma phambi kwaNkulunkulu ulanze ukuthi umphefumulo waNkulunkulu usebenzise njani. So ke wonke umphefumulo waNkulunkulu uthi ke umphefumulo lowonako uyawukufa. Umphefumulo lowonako nguwo lo uyawukufa, ngoba uNkulunkulu unemagunya ethi kwayo yonke imiphefumulo, noma uyamfuna uNkulunkulu noma awumfuni uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu unemagunya ethi kwemphefumulo, kungaba umphefumulo wababe, ngaba umphefumulo wendodana, kodwa uNkulunkulu unemagunya ethi kwayo yonke imiphefumulo. uNkulunkulu ke uyethembisa ukuthi uyakuyijezisa yonke imiphefumulo leyente buqala isese lapha emhlabeni, excuse me, umhambo waNkulunkulu. uNkulunkulu uyakujezisa lo mphefumulo. So ke ngalamanye amagama kude umuntu lo uyawukhona kubalekela sijeziso saNkulunkulu ngekwemphefumulo wakhe, ukuthi wonela abesiyakhona kumile ematubane uyabaleka. Uyabona incwadi yesambulo ithi nelwandle luyobabuyisa lela bagwinya, netinyoka tiyabakhafula leti abadla, nalabanye wonke umuntu uyawubuya eme phambi kwaNkulunkulu. Nalathi ke lo mbhali imiphefumulo leyo nako iyawufa. Kufuna siqonde lokuthi akakhulumi ngemphefumulo outside this body. Uthi hayi ngenta ngemtimba, umphefumulo wami qhake wona angenti ngawo, kodwa ngenta ngemtimba lele ngikwentako, whatever lokwenta la mtimbeni wakho, noma lo lokwentiwa la mtimbeni wakho, yathi ukuthi nako lo lokwenta ngalo mtimba wakho utakwehlulela. Ngoba lo mtimba maphuma umphefumulo awukwazi kwenta lutho, awukwazi kweba, awukwazi kulwa, awukwazi kwentani. Lo mtimba wakho is embodied. Noma lo mtimba wakho ngeke man uhlukanise nalo mphefumulo, into yinye le, yinye nje leyo nto le. So ngeSebheru nathiwa umphefumulo kwakushiwo lo muntu wonke, kwakungashiwo umphefumulo, kwakushiwo wonke umuntu, lokusho ukuthi kwakungakhethwa. So ke Ezekiel lapha utshengisa kwekuthi noma uyaveda kwangathi ukhuluma ngekufa lokuphysical, noma ngekufa lokuthi sitha ukufa, kodwa na Ezekiel langqondweni yakhe beka nako lokufa lokwaphakade ukuthi umphefumulo lo wonako uyakufa, lokufa lakhuluma ngako lokufa kwe-eternity, la khona umuntu ayokwedlulelwa khona amikiswe la bekasebenzela khona. Ibuhlungu lento ukuthi ube ngumKristu kodwa na utholakale ukuleto digaba leto. So ke
kufuna sathi ukuthi kwanyalo incwadi yaJobe ikubeka njalo kusebaleni uyathi bayafa abantu labalungile nyalo bayafa nyalo abantu labalungile futhi nangalesikhathi kuhlaselwa lapha eJerusalem neJudiya inqumbi yabantu labafa labalungile lokho kufa lokho ngiloko kwamanje kwesikashana lana Ezekiel ukhuluma ngalokufa kwaphakade ungathi hawu ngani nemakholona wayafa that is just temporary. We are talking about the eternity here ukuthi sikhuluma ngalokufa lokuya uhlema impilo yakho phakade naphakade so ke funa sibe nako la ngondweni yethu ukuthi Ezekiel bekakhuluma ngaloko kufa lokho hayi lokufa lokutemporary ngemaqiniso kumbe lengathi siwabeke nje ngaphandle kokushubisa buso kodwa sibe siwabeka lawo maqiniso lawo wekuthi Hezekiya uyathi wekuthi lokufa lokhu kwanamuhla ukuhlalele nawe njengoba kungihlalele nawe ungabo ngisho ngithi lamanye amagama when I go the last mile of the way. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga Mkhaya. Thank you so much for the comment. Thank you so much for the comment. Comments are invited. So lokufa lokho lesinako la. Kunakwendeka uma ngabe ufa manje ungakayilungisa indaba yakho na Jesu. Lokufa kukulinke to the eternal death. Uthi ufile manje. Kodwa lokufa lokufile kukulinka noma ukufaka ekuthenini usayokufa phakade naphakade akuqini lapha lokufa lo kumbe ku verse 25 kuyaku 32 uNkulunkulu lapha uyadeclare udeclare ukuthi indlela yakhe tilungile the fairness of his ways uyakudeclare lokho uNkulunkulu maye kuhle kumuva uNkulunkulu adeclare into takhe anguNkulunkulu ukuthi letindlela takhe tindlela leti kanjani uthi nisho ukuthi is it not my way which is fair and your ways which are not fair is it not my way akusiyo indlela yami elungile akusitwa iletiyana utindlela letingakalungi lapha sibona uNkulunkulu uyaqhizelela ngekuphinza le ngathini lomgogodla the principle uyaqhizelela uNkulunkulu ngokuphinda lomgogodla lokuphathelene nekwehlulelo noma nekujeziswa kwekuthi kukhona ukujeziswa lokudaba and lokujezisa akunakuda kungenasizathu kutoba nesizathu ukuthi sale kuphenduka sale kusuka etintweni tethu so Israel bengasife ngoba bekamikisa le kuboyise mkhulu ukuthi thina silapha njengenqa yabo babe baqabanga ukuthi nekwenta njalo batawukwenta bobabe babo babe guilty noma uNkulunkulu abe guilty ukuthi kona bona babese ke babamsulwa ngekwenta njalo uthi uNkulunkulu ngumphefumulo wamunye ngamunye lo nako lo uyawubhujiswa lo uyaya efeni kwaphakade asisuthi khohlisa ke bazalwane sitshela ukuthi mina angeke ngize ngiye efeni kwaphakade ngoba kona bani uyabona nje lento yakho yokuhlala ekhaya ungayesontweni ukuthi wena wakhutshwa ngumzalwane wena ukhutshwa ngumfundisi wena ukhutshwa ngibani lento yakho yokuhlala ungayesontweni yebo ukukhubile lo kodwa lokuhlala ungamkhonti uNkulunkulu uyawufa ufele kona lokho uyawujeziswa you will be punished you will be put into the total and everlasting condemnation because lokho sekwakho lo muntu udelizulu lo kungaba umfundisi udelizulu umbishop udelizulu umprofet udelizulu umvangeli udelizulu so ukuthi sotohlala wena uthi angeke mina ngisenta nje ngoba sibani wenta ukuthi kwakhe nemajazi akhe
khonta uNkulunkulu yena uthi melela tipendulele phambi kwaNkulunkulu. So help us God, ngoba kunebhandu labanye labasibangela tinkinga sigcine sesimile la basigila khona. Kodwa ngicela ukugcizelela ukuthi sukuma uhamba ukapithwa nguye lo muntu, awasindiswa nguye lo muntu. Ukuthi uyakungqwaba noma kangqwabi, uyahlola noma kahloli, uyakuthandazela noma kakuthandazeli, is none of your business. Just worship God. Incwadi yaHabakukhi lengifunde itolo chapter 3 verse 17 kuya 18. Uthi noma ngabe esibaye noma ngabe umkhiwana awusaphathi TV yini lo emagelebisi akusaqhamuki netimbutha atisenti lutho netinkomo nasesibayeni. Uthi kodwa I will rejoice in the Lord. So let us rejoice in the Lord, not in somebody's oh my God, oh my God. So that uma ngabe sifika la khona sithi lesimo lesesikizwa lamhlabeni angeke saguquka, nalento lento abatali bethu iyasibopha isibangela ukuthi sime la. Kodwa ngifuna kusho nanku bazalwane ukuthi ukhona umusa waNkulunkulu lesingawumukela ushuphule letinto. Ukhona umusa waNkulunkulu lesingawumukela usithatha usawetele ngasheya kule disastrous leyikhona namuhla leyidalwe abantu naleyadalwa abantu. Kwethu ukuthi sithathe isinyathelo sithi sondete enkosini. Yet the house of Israel says, isho njalo lento lendlela kaIsrael ukuthi indlela yaNkulunkulu ayisikahle ngoba njanja ase awuyeke lento, yekela lo muntu loyo, miyeke lo muntu. Uyathi kunebantu abasigilako endleleni yethu sisakholwa inkosi Jesu. uNkulunkulu akasiside sisuse ifocus yethu kulabo abantu abalibele kusigila endleleni, ngoba bakhona basigila bathunywe nguSathane, ba-possessed ngemadimoni aSathane. Thina fanele ukuthi silikhuthe demoni in Jesus name, get out of my way, you devil. So ke bazalwane, uyabona lana kuyavela ukuthi noma ngabe lamaphutha lento wabo babemkhulu engraved asigubhe kangakanani, ashona kangakanani lapha kithi, kodwa nemusa waNkulunkulu ukuthi siphenduke nawo ugubhe kakhulu kulala maphutha lento wangilaba. Uma ngabe sithi sondeta kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi kusinyula kulawo maphutha lento wabo babemkhulu. So ke sibuka isummary statement and the call to action as I'm about to conclude. A summary of the action and a call to action. Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways. Therefore I will judge you, O house of Israel. Therefore I will judge you. Everyone according to his ways or her ways. Judgment yaNkulunkulu noma yekwehlulela kwaNkulunkulu akanawusehlulela ngemango noma njenge-community, akanawusehlulela njengemndeni, akanawusehlulela njengelibandla. uNkulunkulu makakwehlulela uyakwehlulela ndumane ezungu wendeni. Athe ngaloku kukhulu kuqhwaya ukuthi insindiso yaNkulunkulu ifikela wena, kanjalo nekwehlulela kwaNkulunkulu kuyawufikela wena. Balake lokulahlwa lokuyawuba so serious ngalendlela lena and so dangerous in the presence of God. La khona kungekho umuntu la okulamulela khona ngokuthi wena you have mistaken yourself ukuthi wena wone ufike kulesigaba lesingengabo bani. Prophet Popo inceke yaNkulunkulu yangena, siyabonga inceke yaNkulunkulu, you are always a blessing in my life. So ngalamanye amagama as we are summarizing, uthi uNkulunkulu, it is your responsibility that you have gone astray, you have lost the way, you have gone astray. Uthi phumele wena wayothi lahlekela njengendoda nelahleko, washiya ekhaya wathathwa bunanzi, bakuhambisa bakuyisa
la utsanza noma la kanhliziyo ngiyise khona kwakho awuzuhlala nje ekhawuthi hayi mina ngahlala zokuthi umfundisi izungu akuselo izulu lemfundisi izungu lizulu la uNkulunkulu unganobhaqa ngami la uNkulunkulu anginobaqembe lakho mina lebhaqa awumfundisi izungu Nkosi nguye lo ngilethe esogweni nje nami nginetami lesafuna ukuthi uma ngabe ngingakalungisi ngabe ngiyoshela khona esogweni. So make up your mind and accept Jesus today as your Lord and Savior. Lenye ke info uNkulunkulu la ibekako la uveta ukuthi ngalamanye amagama le tinto letentekako namuhla akusi inheritance kuba ingathini lifa uma ngabe inheritance uma ngabe baba bebenta kahle ubezocaba ukuthi wena ungena ezulwini ngenxa yehlo lo wenta kahle noma wenta kabi zongena esogweni ngenxa yakhe cha ezulwini uthi ungena uthi wente kahle uphendukile wemukela Jesu uyihlo lomngathwana utalwa nguAbrahama njanyana uyoshala esogweni Abrahama abe ale ngoba umusa waNkulunkulu uavailable for you. So kumqoka ukuthi utakhele wena budlelwane naNkulunkulu kungumanje kungilamuhla utakhele budlelwane bakho naNkulunkulu ngoba awusathi isikhathi sakho sekuhamba emhlabeni. Uyabona laba bathanza kuhamba bayolala endlini letingasitho tabo awathi uNkulunkulu otasuka kubitha ebusuku lapho utashonaphi noma bithe lona lote kuya ebusuku utaphuma ubale kuphekephi awubale leso sono lo mthwalo lobo uhlele emahlombe akho ticabange usenda letinto lotenda uthi your name can be called at any time ukuphi namhlanje ngilesihlanu bantu bahamba bayothi chaza labothi chaza khona njanjanyana ngeweekend uNkulunkulu unakubuya noma nini akuthole lapho la uyothi chaza khona uyawushona pho ngifuna ukusho ukuthi lamandla aNkulunkulu ekwephula leli joke lebumnyama labo baba emkhulu letiqalekiso labo baba emkhulu akhona lamandla ane force and are mightier than these curses of our great grandfathers. Asiphume ke leto tinto leto sithi lumule kudo repent and turn from all your transgressions so that iniquity will not be your ruin. Phenduke bazalwane uNkulunkulu usibitela endleleni yekuphenduka kube umgogodla kube umgomo wemuntu ngamunye ukuthi ayisebente indaba yakhe yokuthi akaphendukele enkosini. Lokho ke yinto lemqoka yemphefumulo wemuntu ngamunye kuthi atentele umusa kulesikhathi lesi ashiye tono ashiye tiphambuko letiyaholela impilo yakhe ekufeni kwaphakade. Uyabona ke into lebhlungu ukuthi kude libhame kwekuthi wena utothi ngenta lokuhle njanja uNkulunkulu ukhohlwa ngakho konke lokuhle lokwentile uma ngabe uyele sonweni. Futhi uma ngabe uphenduka wenta lokuhle uNkulunkulu ukhohlwa ngakho konke lokubi loke wakwenta akhumbule lobuhle balobu losokwenta nyalo uhambe yo enjoya impilo yaphakade. Uthi and get yourself a new heart and a new spirit. Uyabona Ezekiel lapha ukhuluma nalabantu bakhe labamlalele ubakhomba ekutheni yamanje uyathi ikona indlela leyaphambili lapha. Oh, Jerome Prince once one of our elder brothers in the Lord. Thank you so much, Reverend. To see you is really encouraging. It's really encouraging. So Ezekiel here is pointing to his listeners, all who are listening to him, and say, look, there is a way forward here to the covenant of God, for us to amend our ways. You see? So, 30 verse 1 to 6. In Jeremiah chapter 23 verse 1 to 8. Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Jeremiah chapter 32
verse 37 to 41. Ezekiel chapter 11 verse 16 to 20, as well as Ezekiel chapter 36 verse 16 to 28. Ezekiel 37 verse 11 to 14. Sigcine chapter 37 verse 21 to 28. Logo ngiko lokuya ukwenda kwekuthi we transform, we phakamise impilo yakho uma ngabe you desire in your heart to repent and to live this life. And possible for you and for me. It is not something that is there on the sky and say, who can bring it? We are going to Ezekiel chapter 36 verse 26. La kona kutawudilwa more about the theme or the issue of the new heart. Where would kukhulunywa kuthiwani ngokuthi Israel nakaphenduka lenhlitiyo lensha lenhlitiyo lethambile lenhlitiyo yamoya ikona sitawufunza ngayo ezisiqhubeka bazalwane naba sitawuqhubeka. For I have no pleasure in the death of the one who dies. There is no pleasure in God to see people dying. God is not happy. Akajajuliswa uNkulunkulu kufa kwebantu. Kodwa uNkulunkulu into lemjabulisako kubona abantu bakhe baphenduka. Bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna kubabona baphenduka. Nako lokujabulisa uNkulunkulu. Akajajuliswa kufa kwebantu uNkulunkulu. So ke ingathi sonke lokhu ngasijabulisa singajatshulisa ukuthi abantu baphenduke noma batithated noma bayini kithi whatever we call them, but asikubone kuphenduka kwabo window lemqoka. Now 2 Peter chapter 3 verse 9 ukhuluma yona le ndaba uthi not willing that any should perish but that all should come to repentance. God is not willing to see people dying, but into lemjabulisa uNkulunkulu kubona abantu baphenduka. Uyabona Jesu nakakhala ethuneni laLazaro. Bengakhaliswa Jesu kufa kwaLazaro ngoba bekade umvusa. Kodwa bekakhaliswa ukuthi uyathi sono siletha ubuhlungu lobumangalisako emhlabeni. Siletha ukuthi bantu behlukane naNkulunkulu. Kufa lokungombamba kwehlukana kwemuntu naNkulunkulu. Akusiko lo ukuthi Sorenso has passed on. Kodwa kwekuthi sono silethe kwehlukana kwemuntu naNkulunkulu. Uthi why should you die? Utawufelani? Umbuto lo, why should you die? Utawuyelani esogweni? Lizulu libe livule tandla lifuna kukwemukela. Why do you have to go to hell when the heavens are opening their hands and ready to accept you? Uyelani esogweni? Ubalani siqili saSathane abe Jesu athi uma ngabe indvodana yomuntu inikhulula niyoba nglabakhululekile impela. Aw siyabonga ntomkayisi, ngishumayela nawe emkhaya. God bless you. Uma thi Jesu uyasikhulula siba nglabakhululekile impela, wena soyelani ke ekubhilatweni? Akafanele sife. Akukafanele sife. Therefore, turn and live. That's how I will conclude. Therefore, turn and live. Ugcina uphetha lesiprofeto sakhe ngemavi lajulile noma laqhizelelako. Siprofeto lesi uthi guquka uphila. Uyabona lithi livla uNkulunkulu, you should believe in God and you shall be established, and believe also in his prophet, you will prosper. Ngiyabonga nje umprofeti namuhla une all night prayer kutabe kumadima. So go there believing in God and also believing in his prophet. If you believe in God, you will be established. And if you believe in the words God will be uttering through his prophet, and then what will happen to you? You will prosper. Hallelujah. Lawa ngemagama ekukhutsata nemagama la letter i-application
Ayasikhuthaza ukuthi asiguquke, let us turn and at us apply kuze ukuthi sitawuphila. We must do it. Let into kaNkulunkulu de ukuthi sitende kuze ukuthi siphile. Kumuntu lengingathi umhlaba umhlephulile umlimadile. uNkulunkulu lakathi wamtshela amgondema ukuthi angeke uze uphile uma ngabe ungaphendukele kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke uyilethile indlela. Wayilethela abantu bonke labafuna ukuphila. Le ndlela inguJesu. Indlela yemuntu ngamunye akusiyakho nebantu bakho, akusiyakho nebathathu bakho, akusiyakho nebandla lakho, kodwa indlela yemuntu ngamunye. Asithatheni ke lesinqumo bazalwane, singangathidi. Singathi angathi noma ngitawusindiswa yini, noma kutawendeka yini. Is a warning ukuthi thatha le ndlela. Uma ngabe ungayithathi le ndlela uye kufeni kwaphakade. Thatha le ndlela uthambele ngayo utawuphila wena lonke, ngisho netifo leti la emtimbeni wakho titawuyeka, ngisho netinhlupho leti kuphethe ngeke tikhona ukukubamba. Let us pray. uNkulunkulu babelo sezulwini, namhlanje na ekseni sifundile ngaphepheshwa kwekuthi Nkosi wafakwa ejele akhulelwe, wafika wabeleka ejele, nakabeleka wakhaliswa buhlungu bemhelo, wathi lo bekayoba ngilomunye wekuthi babakhondeme ekufeni, batojikwe ekufeni kule yankomo beyiya ubabulala. Wathi hawu ukhaliswa ngilobuhlungu bemhelo nyalo, uthini ke ngalolo kuseda? Waphendula phepheshwa wathi, now I suffer, then someone will suffer for me. Babe siyabonga ukuthi uma ngabe sikholwa nguwe, lethi inhlungu lesendlula kutonyalo dethu. Uma ngabe sekuda esigabeni sekuphela kwemphefumulo yethu, la khona umphefumulo wethu wehlukana nenyama, Christ will take care of that. Babe siyathandaza egameni likaJesu. Sente babe sibambelele kuwe, singasuki kuwe. Busisa Nkosi nabantwana bakho labangene la, uNkulunkulu wethu amandla onke, including the Jerome Prince from Cape Town. We pray, oh God, ukuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke sibusisele laba bantu bakho, labanye Nkosi bakhashana, labanye basethuthana. Naba Nkosi Jesu bayasikhuthatha ngema comments abo laba wentako lapha abantwana bakho. Siyathandaza Nkosi, sibusisele bona. Busisa Nkosi ubuzobabusise ngokuthi bayisharishe le message kulabanye abantu. Babusisele nje lokho ukuthi bayishare nalabanye abantu. Ubabusisele uNkulunkulu wethu amandla onke ukuthi livangeli balambisa. Siyamthandazela nemProphet Popo Nkosi tonight as he will be having an all night prayer. Bana khona Nkosi nalabantu abakhona kule all night prayer, Nkosi bathole deliverance, bathole uNkulunkulu wethu amandla onke kushintshwa kwetimoto empilo yabo. Baba wethu amandla onke kuthi ama generational cases la khona ethiwa impilo tabo anqanyulwe Nkosi, kwemukela le live letaba lishinelo namhlanje nakusihlwa leli nemandla Nkosi ekunqamula konke lokho. Sithandaza lo mthandazo ngokukholwa egameni lihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu manje naphathe. Amen and amen. Thank you ever so much. Siyabonga abantwana basekhaya nesibusiso lesimangalisako, nesibusiso lesimangalisako. Uyabona abantu nababusisa ngalendlela uyehluleka nalokho thini. Simbonile silindile Nkambule, sambona uNomthandazo Zungu Ngwenya, sambona ubongiwe Ntombi kaYise, umkhaya wami Shiselo leli la commenta mbona Prophet Popopo inceku yaNkulunkulu lengiyona ikona is behind this media. Mangabe khona lokusengasahambi kahle la ku media, Prophet Popopo uvela velise kwemlilo alungisele into tonke ngoba uyajajuliswa Prophet Popo kusibona sibhopha levla uNkulunkulu lapha. Sibonga kakhulu kubabe umfundisi Jerome Prince inceku yaNkulunkulu lena lenye yema seniors ami nase college. Siyabonga kakhulu kubeke Ntombi kaYise wende lo msebenzi lo wendako lapha wekukhomenta kuyasibusisa nalabanye ke labangene ngale. We pray
Elias. Yes, Elias, prophet. Melchizedek, yes. I was just recalling your name, Melchizedek. But I believe the man of God has been praying and journeying together with us. Thank you so much, Melchizedek. Umagongo, Angamboni, but I know Magongo is always there. Yes, Magongo is always there. I'm so happy. It's always there. Carol is always there. Umboli. Yes, bazalwane siyabonga kakhulu. How can I mention your names? Ngoba sengishiyile ngiyanlimata. uNkulunkulu uyanibona uyanathi bazalwane uyanathi ukuthi nisekele kakhulu umsebenzi wakhe lapha kule media. May God bless you richly. Amen and amen.